ništa. Evo snimamo za kolegicu Maju. Stavit ćemo na YouTube. Hoću ja prevoditi na kineski. Pazi prstiće. Sada trenutak istine. Da li je unutra mobitel ili... Ili možda kapula. Ili jedno i drugo. Kutija izgleda dobro. Idemo serijske brojeve. Čekaj da se stabilizira slika. Ništa se ne vidi. Dobro. Sad je dobro. Ovo su ove zaštite. Dobro. Došlo su i ove. Ova guma. I ovo. To je isto to. I ovo je za Evropsku uniju. Sad ćemo vidjeti mobitel. Iz komada jednoga izgleda je. Čekaj, lakše malo. Polako, vidi ga. Joj, kak je lepi. Nema nikakve oštećenja, začudo. Nema. Češ ga probati upaliti? Hoću. Da, to sam stvari još tija i Da gotovo. vidimo li ima unutra procesor i ostalo. Makni ruku s ekrana. Tako. O, što si sjaj. Ko novi. Ima li mravi? Nema, krepali su dobro. Nema šta ja bilo skida. Sad nek se upali, idemo ćemo. Ovo ćemo zalijepiti negdje. Bude trebalo ponovno zalijepiti. Što je tako spor? C. Aha, šta piše tu gore? Swipe down with one finger. O, evo je. Nosi mi card. Dobro. Hoću ugasiti video. Svjetski bog. Gasim. Čekaj, kamera. Da ovjekovječimo našega majstora. To radi. Slabo svjetlo ovdje. Sviđa mi se. Sad su svi vidjeli. Teme. 5 sati i 31 minuta mi još ovdje. Pa. Može. Hajdemo, čao.